Karbi Anglong Autonomous Council CEM Relief Fund pen Alialong Assam pen Angtan Kecipatchong Karbi Anglong Asor Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Aralapan Kurwang tu Kapajir Coronavirus COVID-19 abur ki thurangbong birta kimi bang suri sira bang pharoi sira krit troxia phan coronavirus akisoki un bang pharoi sira inut kisopen kimi Lockdown ki sikchit apora ho theng pika huwa tumaphan ingnam rai komasai khiatum katum pradun Kardam neligar biprahim tame birta than bang sami junaliti mungpi non birta ang don pen arjuik tha Assam pen angtan kecipatchong atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Relief Fund atangka kirap kilong atum CEM tuliram ronghang Karbi Anglong asor pen phirang ki hamphanga phan kurwang thu kapajira birta Kerala pen nilitumalong birta nang pale Assam pen angtan Kerala Goa Bangalore Hyderabad Mumbai Chennai West Bengal Haihua state along coronavirus abur ki thurajong Kecipatchong bom Karbi Anglong arisuatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Relief Fund pen alekilong arisuatum CEM Karbi Anglong asora pen phirangki hamphanga phan kurwang thu pajir kisung thektika por hut CEM Relief Fund pen tangka kilong ki chithepi wangpun lopuse alang litum pen ningje lapen laso tangka pen hem anam ta pipo pusonta alang litum pen ningje Karbi Anglong Autonomous Council along manpeng kithe sar Turam rohang apan akiro pigo churu par pigo sar parom divitum afan karbi khai pan angtan ke do karbi pan non nabi kaching on the non divitum kwan ne da ke do kisung pen musta me non bang divitum tangka nangra do lasi divitum non bang ke da room ke do prang ke do non do ego pusinan pu da ma divitum ta non bang ke divitum nangra do divitum room pustami abhara jipi wangpo lapen kicu na hormu pustami asapen pustami kido orde ke pukean pustami nawitum nakera apoi sapen chunam choradi wangpo sa kardon det stami chungdara tundu lapen alam itum phanas stami nitum phanas na thak kera pon thekji ponsi li inven chuni gula nilitum phan alang li nangkera bajok non nilitum kisung dak kidu dobom lake Kerala hawar labangsi non labang sopir thea dangong kam kaumpluk labang suwa coronavirus por kisu penajok wan ni munitum kidam kibang kisung lapen ge kibon kang kiralam thidu lasialang linon nilitum phan nangkera pon nilitum nilini ngarong piklo Jorula akhya CM sa piran ro company di dang kisung penidi pang kerabun lapen pajin ki pot alang pan kadong pajiro kadong Halapu CEM Relief Fund pen tangka kirap kilong le Karbi Anglong Assam pen angtan kido atum Karbi Anglong Autonomous Council website karbianglong.co.in lapen 9678743479 9435168530 lapen landline 03677230051 along Humri Iknon Puthot Arjuik tha 9678743479 9435168530 Kalite landline 03677230051 along Humri Iknon Pirthia dang novel coronavirus kangdang plup lapen kapheri mimi ang kilida porahut birta kimeta do pusi Health and Family Welfare Ministry penon hejong pacetak Ministry pen pacetak atengke COVID-19 na kiso kapangji bang paro isira inudatum kiso pen meadlo China det Wuhan rong supi pen novel coronavirus India long tanang kang dangajok non an laso kisu kilongatum bang suri sira bang pharoi sira krit troxy an pleng tanglo coronavirus abur ki unajok theripo thomke pra isi ani an bang thomke pra hiniatum aprandam nanglo det piang kang kadokawe bangla kri pora suring koira plira pharu hinira trokke pra trok amunit coronavirus abangalong do ave la sosat lang chelang si hemar lo mithang chebeng lapen Dr. Tumpen Bidisori Chipare Health and Family Welfare Ministry pen pacetak atengke coronavirus abur kelong atum Dr. Kapin kharateng si chelang si bang pharoi sira inut atum keso mesi hem chedam rintilo non bang suri sira bang pharoi sira krit troxia tum COVID-19 pen si chelang pomlo India long la sovur pen bang thomke brahinia tum aprantam tanglo halapu Manipur long COVID-19 keso kelong abang phita kisu kachilang kimi pen hem chedam et lopusi birta longdun
Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, lapen Karnataka highway di malong West Karbiang long pen ong dungatum kachong dat damatum do. Non COVID-19 avur ki thura jok halada kachong dat damatum hem pen ki barlong lidet ajok kido kithak kicho kijun akele ki sung pen kachitong nang koklo. जो पिदाप की चौकी जुन अकिसुंग पेन की जोक जियाफान पूरा थेरे निभाई थोम के बानी कार्बिंग लॉ ऑटोनोमस काउंसिल एम रूप सिंह तिरोन हामडन म्युनिसिपल बोर्ड चेयरमैन बिरेंती सो लपेन सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड चेयरमैन रंजित तिरोन अटुम चिलांग पेट पेन असाप सो अखिराप पजिर पोनलोंग लोपुसी ईएम तिरोन पेन पचिनी अलांग नितुम पेन किसुंग की दुकी पुआ तुमापान लामरी हिंग पेन बिरता ची अबोम सी उन अन पेन कचराप थुबोम जियाफान तान लाम चकचिपिया लाम थे पचिनी ang parda alang litu mahema soratum setami thangnat kamata ka chipasung sede jiaphan em teron pen kachuning ripado kisung katora do analong setami alang lipen birta endun bom puta pachini thu kidola pen kichua panta ni tum berta pajeleng bompo at man berta bompo pelang tum kidola pen kichua anta ni tum dasi chingwai bom pelang tum phan akisung pa pin pen ka dak do long ye phan ni tum dak kamata pon pedolo penalang tum aphanta pulo na tum ladak Kupinyo sa akisung tulang pelutang te bago pinenang pelutang te bago pinnya pelita itu mang bom berta ca bom nak posisi tuang tu mencing welo ati non lang tung abang kala dak putot lah hemo ciwang tuji panganing ma thatelo lang tung mangke tiada dak do pen te akenang sondai bangke ke do bangke latum hok ta latum non ke do pancu cisik bom lo pa do bom lo te ke chu phana kisung mang do kok lo ke chu mang kisung do se pinila tani tum ha than lo ni de se suring ko tang pa thai pen lang tum ban tum berta cha bom pen nang tum pan ko mai tum dak chingwai chingsai pen sang tum pan kera tum lo bom po son se tum ta non malam so poraphan birta moing ton peksana Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihina mobi putat birta along wangtulo. Central Range Hamren Arranger Longkam Teron Lapen Arya Sangho tum Therini Pai Thom Kepani Aron Repen Thengpi Kang Hua Tumapan Kirika Kurugasai Kipedo Bomahut Lang Hempi Adung Towara Kungalong Thengpi Kepe Krep Thegdun Long Loxi Karju Pater Tok Dunlo Bonsitami Alang Litumpen Karju Pater Tok Pasik Bomahut Men Katlong Juipusi Adimak Long Along Pirangkia Tumpen Kipale Dunahut Birta Ribdunlong Pirangkia tumpen adimak long along kile dunahut anki thengpian ta aron repen thengpi kepe krebatum ingnam marluk sidolang ingnam rai komasai khia tumpen pinangan arplung padolo bonsitami kanghwa tum ki kat kechipatu et ajok nepdun long ledetlo pirangkia tum ingnam along kile donat atum ki thek dam longa tengke pinangan thengjang thu kirotang apui sitami ki bui hubdo lasila so teng pulote alang litum ki phodun lok abang phuatum aron repen thengpi ka huatum ta hai busi ranger long kam teron pen than pachini rot pu sonse gomlo masi to war bank che tong penili tum arju bom hot alang li nak thaklon lo je nili ke hem phansi rot pu si alang li pu oi phita alang li nili tum arju patar tok bom hot alang li ka phere na pen alang li claim done hoitu ba claim dire ta hai mene ya sita alang li ka phere pen ajok claim done det ta hai lo mene la so joine alang li nili tum arju bom hot bang alang li so pu pen ka juilo nili tum to long dun de lo ya sita alang li hatiar bang nili tum long dun pak la pen kro de pak long bang long dun lo 19 lockdown pu bo sita nili tum bang ke duty bang ke claim bang ton te pin pen si nili tum duty claiming bom lo Difu Government College, Rasingja Girls Hostel, Waisong Boys Hostel, Lapen DGC Adung Aray Kido Tumaphan, Ratsai Klempang Rong Sinahan Se Lapen Alang Liri Sangho Tumpen Kirap Ki Pajirdam.
COVID-19 na kiso avor pen kaching rai jia phan det piadang lockdown ki bi pen ki choki jun la pen break jam asona kisung pen ki donanga tuma phan rat sai klembang rang sinahan se la pen NSUI klembang phuatum pen patir piponsi rasing ja girls la pen waisong boys hostel pen ang parta DGC atunga re long anam ki bi pen kapoha di malong therini phai thom ke bresia ni kerap ki pajirdam laso kirap ki pajira sai long kachito dun support terang phantom kramsa la pen bronson teron pen ang parta DGSUS ex General Secretary Sarbukhoi Teron atum apora teng pen la so sai long kachirap kachito du napot alang li tumapan kachuro lamthi pajir Difu Municipal Board Ward number 13 Award Commissioner Simon Phangcho mithang pen Ward number 13 ke parlo ang kangalong therini pai thom ke bre isia ni sanitizer alang ke apasai ke klempon abirta nangle Pirthia dang ki umplup novel coronavirus ke so abur pen ke chipa hello thek je aphan Difu Municipal Board ke parlo Ward number 13 ang kangalong sanitizer alang ke apasai ke deng Ward Commissioner Phangcho pen pirang kyang no kapachini dun ke abang putin tala so ke so pen ke chingrai je aphan sanitizer alang ke ap hemkom hemrai kapang thir sarkar pen asona ron ke pithik ateng pen ke claim ke dam nang jiar pu dolo pusi phirang kyang no pachini dun Ili mate kap along kapre ke do tum ke dam ke bang kachiri ne ke nang sot athima la ke tumon pe na ke so gali te boktere la pe bang ke chiro ke so pina ala so ke so bang ke itum kapre long ke do tum ben se kachiri nang nang sot asipini ni lima than lo ni liwat nang kang alo jitu ni ke pamedaji fan kalista me sanitize unanin ni atumi teng ponsipini anak kuria klemom lo as jepo jepi tu me chingrum si na song si klemom na mom son taxi anotin stame ahem chipang thir pen ba ahem la son si blessing powder mate sanitize ke chipi pen klem ji pasi chunuri athepima itu puan mai tum kido chipang thir mate te boktere pe ki phaloji fan katisi ga be protela sogesu itum kilong di angring edo asitum de boktere mate jepo jepi tu ke cekak kenangi an thu apolo lasitu ke chip halo pengedo la pe hem hong tu metha hem tu kadu stame ke do pen metha hem chipang thir pen kenangi chuni thile thola anotina rong mate anotina hem stame metha chipang thir pe do pen akiso ilitum long jabang weda jifansi itum karbeng long mate petha dang stame asonsi itum kadu stap klem pon nang po lasipini itum jepo jepi tu pen asonsi klem bom si unan ke itum klem bon jifansi jisi Pinigar Prime Time Manggela Pons Gang Ton Pegla Domi Thakmi Kurwang Tu